Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran Ulun Siti Mutmainah. Ulun berasal dari SMP 17 Banjarmasin. Ulun hendak berkisah nang bajudul Karamat Urang Banjar. Pas bulan puasa tahun tadi, Ulun berbuka puasa ke rumah acil urun. Ngarannya Acil Imai, nang bagana di Sungai Jingah. Sidin itu liwar baik lawan kamanakan. Hari itu Ulun berbuka puasa di rumah Sidin. Dimasak akan haruan Mbak Ubar lawan cacapan asam bacancang. Imbah itu nyaman benar makan hari itu. Limbah tuntung berbuka puasa, kami bermagrib baimbai. Imbah tuntung bermagrib baimbai berkisahan. Acil Imai mengisahkan mana pas kalambu Sidin nang batahi manan. Babau hapak kada mau sing hilangan. Disikat wan sabun kada mau hilang. Dirandam lawan kaporat kada mau hilang juga nang tahi manan tadi. Kada karasaan keasikan bepandir dauh berbunyi menandakan sumbahyang Isya. Badadasai kami baudu kepajijipan. Pas baudu kada saapa mati lampu. Limbah itu kami bahahar mencari mukena di lemari. Kami juhutai patanang binabu warna putih karena Sidin isi mukena warna putih aja. Itulah kanai kami masjid. Sekalinya orang sudah mulai sumbahyangan. Tertinggal kami serakaat. Mak urakai Sidin tuh mukena tadi. Balapas kami maurak si mukena tadi. Imbah itu Acil Imai ini kada terdapat tawan kepala mukena. Tuh mamutar mukena tadi. Kada sing dapatan lawan kubang kepala mukena. Imbah diurak diitihi lagi pulang. Sekalinya Acil Imai tajuh kalambu nang batahi manan tadi. Hendak katawa katia urang sumbayang, tapi asa sakit parat jua manahani kurihing. Bulikai Acil Imai kada jadi sumbahyang. Nah, tahulah pupuhan pian lawan kalambu. Kalambu ini dalam budaya Banjar, ujar orang hagan dijawaakan dari hal nang kaya santet, wan jin-jin nang mengganggu di waktu kita guring. Makanya rancak di kalambu, di atas kalambu ini ada baanakan buku Yasin. Tuntung sudah kisah ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.